97.7. Sweet! The party station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June. Siyak ni Amag, Kakangiti for decade duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba't namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaren sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, tayo nga Ilocano. Siyak ni Manang June. Siyak ni Amag, Kakangiti for decade duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. Ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayat. Sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakapsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yun lang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, tayo nga Ilocano. Hello. Grounded sa? Tumater ka balong ka dito ka makita DJ live tanga Facebook. Hello, rembangal tayo amin Okay. karuba. Ayan kat ada kami manan kat kaduan ta ka mga road. Itilas dito talong oras nga sunsonata. Katawa. Pagpagaak. Liw-liwa. Kan istorya iti biyag dito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Agalib takay nga rod kada kayo nga madama nga aglalako. Makitetex. Agmanmaneho. Agin ina na. Mangal aldaw. Agpalpal pa. Agin in now. Agplan-plan sa. Agdadait. Uwa, nagalibtak kayo. Tabakano ta kayon. Ti mga bak. Iti 200 pesos load. Ayan. Katikiti papugtuan mi nga sunsonata. Agurtaan natin agalibtak. Agalibtak, agalisto. Sa di. Karatot kasi. Agalibtak, agkaratot, agalisto. Dahi tangarod. Ang agkarotot. Sika dahi jay balo. Ay, visit. Juan, kaya karuba. At iti official text line tayo. Ibasa mo balong? 0926-7620944. Dahi ta apo para kadagiti kidao ken Pablao yun. Kat karuba dagiti at the Facebook na. I-follow di kami lang apo. Ijay Facebook wall ko. We are live itatakat. Tayo nga makita di tarap nung ti Ilocano dito interot lubong. Naglalo dagiti babaro ken babalasang agbirbirok iti Textmate. maasawa. Ay, ganun, textmate. Ay, textmate. Dagita agbirbirok ti sakit ti ulo dako na mga Maring lang no ijayan nga makita da iti forever nga makungkuna. Walang forever. Dasi ka lang ti on forever na. Kasi lang. Alang arod balong rogyan man ti mangtid ti papremyo. Pugtuan na nga rod iti umang nga sanata ta. Dayta. Nga dagos. Ora-ora da. Sarakak pa ya. Agur kata sarakin taman. Wala. Ulima kanta. Kasta ka ulima. Nga rod, rogyan men apo iti mangtid ti papremyo for 200 pesos load. Pugtuan nyo iti pamagat na daytoy nga sunata may kat iti text nyo apo dapat ada iti
Name, Aha. address, Kan. kanjayas, sungba da. Aha. Wait. Jadi, sungba da. Basta correct mo di sungba kada mo sungba da ng mali mo. Isu Apa pa. Isu dapat. Gusto. Correct. Mada. Tapno kwa, mga ba dati 200 pesos. Ang arod ka Aruba. Ito gomit at ilinix mo ka dito yung laptop. Ay, one. Dahil ito yan, tipogtuan nyo, asonata. Next kayon. Nabayad akon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ibaglangin nagtintinnagan, pasarayin nakilemengan. Taktan saan lang a Bombay, imabalin a pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkaratot at pautang. Ay nagimasti o, ay nagimasti o, ay nagimasti o. Mutang ye bangko, Aha. no basiti bo, Oh, anyang ito nga basit. no basiti bo, no basiti bo. Lot basit met porsyento, Aya. kayat dapay agsal, May. kayat dapay agsal, Ay, aya. kayat dapay agsal. Dati alahasyo, amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot. Tangin jay bangko, nabayad akon jay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ibaglangin nagtintinnagan, pasarayin nakilemengan. Tatan saan lang a Bombay, ti mabalin a pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Tay ko marikit po, Dahil tanga ko marim, tay ko marikit po, Dahil ta. tay ko marikit po. Milan jay bangko, Ay, aya. Encanto met agpar, Tumader ka man. Encanto met agpar, Aha. Encanto met agpar. Release no kayat mo, alwadam day taap, Anya nga up. alwadam day taap, Naku, madinsa. alwadam day taap. Application form mo, Ay, aya. amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot. Tangin jay bangko, Nabayad ako. wow, mintis. Abo, at tumader ka ngamin, Pero tayo kita garno niya nga ba dito? Sino nga din ang abak ka na yan? For 200 peso load, courtesy of 4 Decade Duo Production Incorporated. Nabayad akon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Imbaglangan nagtintinnagan, pasarayin nakilemengan. Taktan saan lang a Bombay, ti mabalin a pagutangan. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Bangko ti kang runaan, nagkaratot ag pautang. Okay, we have a winner ka Aruba. Kasta kapartak tagiti responses. Agasam ani introduction na pala ang dati sunatagat at ang adagos ng tinakapugton. Ibasang marudan. Nagpartak. Nagpartak Nabuya na siguro jay Facebook na jay kaya. Nagkaratot ng Wan. simumbat. Talagamat, apo. And ito yung nang background ket ni we Miss. would like- Nga tatoy mo ni Mrs. baka biyuda da ita. We would like to say congratulations to Miss Leonida Reyes of Labuan, Santiago City. Iti tayo talti insong ba nakat? Utang. Tay tanga road tipod-pod ng answer na. Sa Apo, mga Agalip. Agalip. Utangan. Tay ko na ako, nagaliptak kayo ka Aruba. Kat, trying to reconnect. Inyan, apo. Ay, bakit Ano huli yun, ng DJ ating Hans? internet? Sabay-sabay naman kasi ang ginagamit natin ng live streaming. Yaman na mo, Tapos naggulo. nag-Facebook. I-refresh mo man din ni Madi finish ko na naroon Finish ka tabi. Emblat ang arut. Ayan. Unfinish
Okay, we are only considering those answers. Apo ito'y text line tayo. Nagatusibong ba't ito'y messenger as well as ito'y MixLR tayo. Pero tayo ko na kung ito'y latan Apo official text line tayo. Nabuntog internet. Kada kiti online Apo dita Facebook, we would like to say sorry ta medyo nabuntog iti connections. Medyo agid-idap. Iso nga agpaspasensya kayo na dita kada kita agbuy-buy ati live dita. Kat isa ka naman dito okay, may isa ka dagiti stakeholders takat agkasangay into no 22 kat apo nagsingpo da ito taga Washington DC suna kat 69 years old nanton to no 22 awan sa bali na tingan ni Tita Elvira Takanay kat so far isuti inang tayo dito Facebook agasam ni Rantana tapay dito Isabela at nula ang maka-selfie na ta. Ayan. Iso nga nagpatag kada tani Tita LV, ta impakita ng ba't kinapatag-takin ko na. Iso nga Tita LV, happy birthday ken ka from all of us here in Facebook. Kini ating Merla, kini Manang Darlene, Kini Auntie Letlet Ponson B. kini Manang Virgie Piscio, Kini Auntie Felicia Cereales. kini Manang Eileen Flora, Kini Auntie Marieta Labo. kita tinagapuan na as well as Kapsat Cathy. Kini Uncle nga kulit o palakay. Kini ating Venus Mendarus, Kini Auntie Esther Calibuso. kita apo tinagapuan ng aron kita nga messages ay nga pangablaaw so Tita LV agor ka apa na kupo na dito paro dito abay hana na ilag out baka mabuking iso nga pa na ilag. Ayan, thank you very much DJ Hans Ultimate DJ Bay. wow. Alright. Ngaro dito itiso natang isagot mi kini Tita LV para ka once again happy birthday from all of us here in Facebook. Dong wan kanto unay dayunan kanto itisinamay tultulo den kanto na lumamay paganguanen inkanto may libay anay pusok anay nasaem na ut launay itden kaniyak apang narabay kakaasian ama idasay apa man ngayon kanto makaturo iyarpaw kunto tarupam daytoy pamiyog tapno di naka kagaten tila muket maimas muntut maturo anay pusok anay nasaen na ut launay itdem kaniyak apang narabay kakasiag ama idasay ako sumara da kitin nobyo kinobya. Once again, happy birthday Tita Elvira Takanay of Washington DC. Jasmine Solis Silaw Lumapaw. Hello po kung na dito. Anay pusok, anay nasaen na ut launay itdem kaniyak apang narabay kakasiag ama idasay apaman ngayon kanto makariing dagusan kanto asak kuyuten na ililili kas may sangaubing tanamen sang ni esem anay pusok anay nasaem na
ut launay iti kaniyak apan narabay kakasiang ama idasay. Ayan, isura mo ang balong dati na nga ba? Ulitin ta ni Ay, Miss gaya niya. Leonida Junida nga damo tumatawag. Leonida Iti Reyes iti na Buwan Santiago City kat apo iti pangablaaw may saan ay madi makita di Facebook no ito gaw ta. Garot. Dapat doon camera ta. Ayan, kablaawa man ni Ate Baby Can, kaya ni ading Kathy Cabal Salvador, kandi kita ading ta Hong Kong, ibang panguluan ni ading Angie Ragual, ading Angie, kunan na ditoy, si kanti makaamu kada ading June, ipag-juvi ken amak dita. Kaya regards metan, kada kiti umay ito, makigulo iti FTD, kunan na apo karami ti paraan talaga, man Kuya Melvin, aya apo, thank you very much. Paki-air mo mutan, ag online, danik into bigati, agsapa, taag chat kami, mailiwak manan kung na ni Manong ko Felicia Seriales nga nag-upay kay Japan ti message na okay, kat pumasa ka mo balong Agor ka ata damat tawag nga tawag dito. surat ka wan apo ipakpaka kaasi awang kumati tumawag tapno diretso ti panagbasa mi iti text messages Rogyan na karodan. pero gyama mon Nang panggal daw ka na sa pangabalong mo manong. Kablao man ni daman timawagan. isar din Ni tanong ka dita security guard mabini nga dalahin na nga ita. Una na dito Southern Isabela General Hospital. Kaya nag-text ni security guard Florenda. Ang request man manong jay pagsubok by Jay Relim. apo iranayo mo din ati pagsubok ito no dagpatugtog ti Tagalog sino pa Gorka. Nang pangal daw mo manong kablawak man namin nga Senior citizen ti Cordon Isabela. Patungo naman manong tay sirok ti Pandiling. Agyaman ak Unay tingka pa nang ibasa basa to'y misay. Yolanda Aguirre. Ti Agire, Cordon. oy, at least ostokan. Edi, punyak pa na kailaw amumutang ang baga nga. Aguirre. Agway, kumanangan. Dagi dito mo tawag apo, siguro kwa. Kamang dagita ti managdakus. Ay. Apo, magitungtungtong kami na saya at hangkay kumamot ng tumatawagan ko namin nga paulit-ulit ha. Kami mabasa dagiti text messages. Ayan. Gorka ko ya ikam ti ko na kastas. Okay, may sapay na imbagngal daw yung manong June ken ating John Mark kablao man apo digiti anak ko dito purok 7 Batali Ramon Isabela isuda Florian Florenda Lorenzo ken tatay Edong Lorenzo kang runaan na tay Mayor Mi nga nagtaraki ni apo Mayor Katut Jesla Daran from Ana Milio T. Jeddah Saudi Arabia. Thank you very much manong June, God bless. Apo kung ano nagawa Pilipinas deta nga mensahe Nagapaw bro. sumalagay mo plus 9663 chok 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 kwak kwak kuna na tagayan nagapuga. Okay, Mayor, if you're listening, kita dapat ipangablao nga nagapu di jay Saudi Arabia. Thank you very much, Abu, for keeping in touch with us. Ano, sige, bye. Gorka. Nabayag sa mga daytan. Okay, hoy, good PM kuya, kablawak mandang kel ko. Duming. Noli Arman natot kaniinang kong aros. Kuya, request ko man dyan na pagustuhan ni babae from Dalao, Cordon Isabela. Okay, we'd like to say happy birthday also to baby Gwen Maron Martin. Thank you very much, Manong, and God bless you kung ano yung ating Ruby. Ayan, the anak ni Atty. Fabi Jean, ang birthday sa. Happy birthday. Okay, anapay. Ako mo text ni Kapitan Lumboy dito yun. Ay, ibang mag-text ulit. Nadilit sa mo ni ko nadilit sa mo ni DJ Hans Tatay. Ay, talaga siguro. Okay, nagaduti online po from, hello from Santa Maria, California. Maxima Sales, good evening po sa inyo. Good evening dyan. Good morning ko na kuma. John Mark. Para name mo, ang cute mo kung nahanamot. Ang dami naka-online from ni ating Rainy Miles online so na Jane Serkinia Marie has joined and we have 131 viewers on Facebook. We have 9 listeners iti MixLR and adupay apo ayan. Naimbag nga aldaw yo amin dita stasyon nyo. Manong pag-greet ko man ti pamilya Pabiling dita barangay Pabil. Ken dito'y barangay Planas. Iso tatang kuna naman. Boy Uncle Amang tatay ko Jimmy Pabiling siya gaya manong ni
Jun Pabiling nga taga Planas Ramon kanta nyo man manong jay paboruto mi nga dingdinggen mapanjay 7-6 kan manong no awan ka jay rurod no kwan nembag aldaw yo amin dita kuya okay kastamot kanyam manong nya naganatat tayon Jun Pabiling Daitan dali mo nalipatan yan. kuya Aha. Karod, mang third naman hindi may sa sunata. Sirok Pandiling Ado tinang request si Sirok Pandiling. Anda ni Jerome kay Irel Eugenio dito ay Ading June, pakibati yung man in the air for me. Happy birthday to Manang LV. One, Manang Marieta. We already did. Nairaman ka di Jayan. Greetings sa itatayan. Kinansyunan tayo pa yan ni Tita Elvira. Naka-online ni Jerome di Jenny. Hello, Jerome. Hi, Jerome. Umay ka to'y Sweet Radio. To may ka makigulo ka na kami dito. On. Nga rod, sunata nga isagot mi kanyayo amin. Para kanina? Kanyam laang da joy. Secret. Solo. Nagtarakit bukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagtakel, tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalis yan. Nunag nakan ti kaadwan, talyawen data pusturan. Kakatuan, kababai, araba abda katrabi. Aya. Day tama, so abagin, kaay ayuda apermi. Ngaman yan, akit tutmi, tilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Siro ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba, kinakupin, agaw awir kapay di ubdin. Agplancha ken agsagad, agpisok ken agdendeng. Daytad naganap mo, iti ka pipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. Adapay, tay nagsamal, na mati nga ikalaysan. Arik na paikit na dalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Siro ti pandiling, kinalalakin nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di ubdin. Agplancha ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytad naganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, entabagin pa iti agpalengken. Agugas, tinanganan, ken agsibuk ti masmasetas. At damit hay makibarbartek kangin kelak nga agtaray ka. At daytan itudo tasalapay kumabasada. Siro ti pandiling, kinalalakin nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di upin. Agplancha ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytad naganap mo, iti ka pipili. Siro ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Malimot ang kamali aya. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di upin. Agplancha ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytad naganap mo, iti ka pipili. Daytad naganap mo, iti ka pipili. Daytad naganap mo,
iti kapipili. Ay tanga root, isunatang Napolwan. Sirop ti pandiling. Sagot ka na tayo iti. Yang Town Sardines. Loka, kaya magpakatingas na. Anangay ka raw. Awan ti sabay. Apa yung sardinas ito na panuno mo? Kani ajit isid no ka na unti maluto. Ay, aya. Kal nga ko na da. Kalokat. Kalokat. Basa ang marutin, kita text messages nga sa bali. Apo, iyakar taman ito Facebook kun. Naimbagal daw mo kuya, kablawak man ni. Kasta mo kung nampay nga sumaruno bago kang ituloy O sige, naimbagal daw mo kuya. Okay, kastamat? Kablawak man ni Manang Sharon Antonio nga madamang aglablaba. Iti. Diyan ka mo. Dinaimbaga. Dita Purok 2, Baluarte. Kuya, to karam man dyan itok ma'am nga pinalkang. Agiyaman na kuya from Ading. Kuna naman. Di ko naman ta. Bagbagay mo ta boses mo nga ta. Ana, nga ta. Ana, sige na yung bagaldo mo kuya manong June adak manan nagdingig ti programa yo takayat ko kumamot ti kumablaaw ken kablaaw man dagiti karubak nga madama nga agar aramid iti kalkalapaw isu ni abalayan amboy dalag ken dagiti agin inom ti arak isu da pare Leo kenambot pamilya sa Diana ti Purok 7 Baluarte ti kumabkablaaw isu ni Makmak Pilay nako manong patugtugon man tay pinalkang at benek kunana ta isu ti ipasidak ta pangal daw apo gabot na napintas ti mga blaaw mo na urnos ayan tiraan taman ulit na pinalkang atok ma Tatay aja utang. awan tatamat Aja mo beneg ano. bonag kano nga pinalkang Na nag-text dito yung nanay kita ma. Please accept my text mo. Libre ko for only 1 peso. ala apo pimpimang ka mo Choose ka na balo A to accept all my texts. B to reject my text. kakaasim nakawawa naman yung mga nag-text man nawa man pira man lapit lang po dito sa estasyon naimbang nga alo yung manong for decade duo o kablaaw man dagiti kakaduwak nga naka-istambay diri lukot ti balay mi family Ferrer pakiplay yung man tay tukmam nga pinalkang salamat Ito po yan. dagitoy apo iti mintis nga text api ko nam di na may bagano sino amo Supay. nga root Ka Ferrer family. kanagato Ferrer 848 da amin Ay, ako na 943 na lang. Adu abu iti Ferrer. Isang anong when kan mabalin, please include your name no agte-text kayo. Siyak apo ni John Mark Pastor nga agsagsagaba iti sakit nga lut. Natanya na ibagan. Tala. Kas jay ko maapot ap amumimot no sinno itis sagsaguta mi station na ta ayan. Ngarod para kadagiti ng kid daw iti sonata pinalkang. Pinal ka. Ba ito iti para kanya yung